turabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Kuko bisanzwe aha ni kuri Grace TV, ikiganiro ni Kristo ishingiro ryo kwizera kwacu, kuko uwo Kristo niwe shingiro ry'ubuzima bwacu kandi tugomba kumwizera uko bimeze kose. Rero muri iki gitondo Imana iduhaye igitondo ciza cyo kugira ngo tuganire, ariko mbere yuko tuganira reka dusenga Imana. Mana, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye kandi turaguhimbaje kubw'iki gitondo ciza uduhaye, igitondo c'umugisha, igitondo c'ibyishimo, igitondo tugiye kuvugamo izina ryawe kandi ijambo ryawe rikatubwira ngo uzambaza iryo zina ryawe azakizwa. Mana, tugiye kuganira ijambo kandi ni ijambo rikuru, ijambo ryaremye isi n'ijuru, kandi twebwe turi bato, ariko mu izina rya Yesu turasenze ngo umugaragu wawe ugiye kugira icyo avuga ntabariwe Mana, ahubwo izina ryawe aba ryo rihabwe icubahiro. Data wa twese uri mu ijuru, uyu mwanya mwiza rero dufashe uzubane natwe kuva dutangiye kugeza tugeze ku musozo w'iki kiganiro. Amavuta y'umwuka w'Imana abe kuri twe, nuko dusenge n'abantu bose bazatwumva, abantu bose bazadukurikirana. Mana, iki kiganiro kizagire ico kibungura, kuko ari wo mumaro wabera b'Imana iyo bateranye, ni byiza kuko bunguka. Urakoze rero kuko wumvishe gusenga, ni mu izina rya Yesu, amen. Kuko twari tubivuze, katuganire muri iki gitondo Grace TV mu kiganiro citwa Kristo ishingiro ryo kwizera kwacu. Kuko twabibasezeranije tuzabazanira abatumirwa batandukanye, ndetse tukabagezaho n'ubutumwa bwiza mu buryo butandukanye. N'ubundi ya ntego yacu niyo igikomeje. Uyu munsi rero twabazaniye umutumirwa w'ingenzi, n'umwe mu bashumba bayoboye ikanisa ry'Imana cyangwa se ikanisa rya Yesu Kristo muri iriya misozi y'iwacu miremire y'Umurenge. Kandi muzi yuko hari amateka menshi y'umurimo w'Imana. Hari n'abandi bayobokoze uwo murimo, ariko muri iki gihe bakaba batakiriho. Rero aba tugifite ni ingenzi kandi ni ingirakamaro, kugira ngo batwigishe kandi no kugira ngo baduhugure, tumenye neza umwimerere w'umurimo w'Imana cyangwa se umwimerere w'ikanisa rya Kristo. Kuko muri iki gihe ubona abantu buraca umuntu akikorera ibyo ashatse, ariko wareba ko umwimerere w'itorero rya Kristo kurimwo ukawubura. Ariko tugiye kuganira n'uyu mubyeyi kugira ngo tube nk'abakomoza muri ayo magambo make, kandi turabizi neza birabafasha. Reka twiyegereze umutumirwa wacu. Muraho pastor? Yego. Muraho. Na amahoro. Murakomeye? Yego, turi amahoro. Hano turi ku murongo witwa muri Grace TV, naho abantu bakurikiranira ubutumwa bwiza. Yego. Reka rero tukubaza witwa nde? Je uyubona ha nitwa Ndatenguha Amoni, ndi umunyabyinshi. Nkaba ndi umupasiteri ukorera mu ikanisa rya Sepaki, aho bita mu Karingi, niho nkorera ku isantere ya Karingi. Ni ukuvuga ngo uvuye mu Karingi vuba cyangwa nawe waje kera nk'abandi bose? Ngize amezi 2 naje muri uku kwa kabiri, ko ku minsi yako ija kuba nk'20 saga nibwo naje ahangaha muri Kenya. Ni ukuvuga ngo umaze amezi make hano nk'abiri taraba 3 ndagira ngo. Yego, kandi cyanzanye rero naje nje gukorera umwana ubukwe. Nshaka no kwivuza kuko narwaye rheumatisme, ariko ndiko ndasubirayo vuba kuko ubukwe bwarangiye. Tufite gutubura ngo byibuze utubwiriza ubutumwa bwiza.
nshingano nashinzwe y'itorero ntiyanemerera nubwo ino hari ibyo barya byinshi, nubwo hari ababyibushye, nubwo hari amahoro, ariko itorero nshinzwe n'abakurambere babinsizemo, ndumva nti sinabona uburyo noba muri iki gihugu ntibishoboka. Muri make ntiwosigirira intama zawe. Kirazira kabisa. Nta mungeri nyamungeri uzisiga ngo ubwo zatewe, ahubwo arazizira akaba yapfana nazo. Arakoze cyane pasiteri, atubwiye yuko ari umukozi w'Imana, ari umushumba hariya mu Karingi. Rero bankuduciramo mu ncamake uburyo wakijijwe cyangwa wemeye. Ndagushimiye mwene data, numvise nanje binshimishije, biranshimishije kabisa kuba nobazwa ibyo bibazo. Yesu mu gitekerezo cyaje kuzamuka aja mu ijuru, yabwiye abigishwa be ngo muzahabwa imbaraga, Mwuka Wera nabamanukira, ubwo nibwo muzahitamo abagabo bo kumpamya Yerusalemu, Yudeya, Samariya kugeza ku mpera y'isi. Kuba ndaha muri Kenya rero sinabitekerezaga, ariko rero kubera ubushake bw'Imana niyo impaye aka kanya kugira ngo nganire ubutumwa bwiza muri iki gihugu, kandi muganira ku byuma bikomeye bishobora kubugeza aho ndogeze naho ntazagera. Ibyo biranshimishije cyane, Imana ingiriye ubuntu. Nanje rero iyo ngororano nzayihabwa, ndabyizera, kuko nanje mbaye nka kurya kwa ba Pawulo bavuze ubutumwa bwiza hanini, nanje ndabugije ku isi yose. Rero abadukurikirana murabyumva yuko uyu mubyeyi yishimiye yuko muzamwumva kandi mukamukurikirana kugira ngo ubutumwa aho atazabasha kugera iri jwi ryiwe rizahagere kandi rikora umurimo. Twari tuvuze ngo tubwire mu ncamake uburyo wakiriye Yesu Kristo cyangwa uko wemeye. Yego habaye muri 58 niko ntekereza, twari tutaramenya kubara, ariko ngereranya bitewe n'imyaka y'amavuka yanje. Navutse 52 ahantu bita ku Gatoki n'Ishanje. Rero mu bihugu byo bita ngo nibyo muhira Kwambogo, ni harya haruguru yo Kwambogo, ni haruguru yo Kwambogo. Rero niho navukiye, kuko abakurambere bacu bari bategetswe umwana kuvuka iryo joro, bugaca bazinduka mu gitondo kumwandikisha, kuko abayobozi b'ibihugu babonaga yuko bagira kangaye bakazibagirwa iminsi yo kuvuka kwabo. Nicyo cyatumye rero ariho mfatira kumenya umwaka no banarumvise ubutumwa bwiza. Nari mfite nk'imyaka yegereje nk'6 nibwo numvise ubutumwa bwiza bungera mu mutwe, mbaye ahantu mu kajiji gatoya kari kayobowe n'umugabo bita Yeremiya Mutungwa wa Mushonda, ahantu bita mu Bijabo, kuko yari hashinze akajiji k'abantu baki cyane kugira ngo ubutumwa bugeraho. Niho bwari bugihaye buza, ubwo nibwo bwari bukiza ubwo nguko. Urumva umuntu wa mbere wakiriye ubutumwa bwiza yabwakiriye muri 22 n'umugabo bita Ndakandi, nuwo wa mbere. Ndakandi niwe bavuga wabwakiriye bwa mbere. Umunsi wa mbere niwe wumvise Yesu mu matwi, arabyakira, aremera, arabatizwa. Abandi bagiye bamukurikira hanyuma n'umugabo bita Mwungura w'Abadinzi n'umugabo bita Kajabi Kase wa Gitwaza uriya, nibo bandi. N'umugore bita Kibihira nawe yaje kubizira, bamuhahanye yabuze yasherekera, kuko yari kwishari. Bukeye amaze kubatizwa ntiyaragikwiriye gusubira iwe umugabo bitaga Bitwenge, kandi rero ahitamo kuja iwabo
ageze iwabo baramuca baramwirukana, ngo bamwirukana abuze icyo akora. Aja mu gazu basengeragamo imushojo ku gasozi bita ak'imvura ihinda, abanyendondo barabizi. Ako katunda basengeragamo kameze nk'ubutayu, akinjiyemwo ahitamwo gufata umugozi ariyahura, ariyisha kuko yari abuzi w'umugabo. Kubera ubutumwa bwiza ntibwamwemerera gusa guharikwa, aburi wabo ahitamwo kwiyahura. Uwo mugore kuko ubutumwa bwiza bwari butaramenyesha abantu icyo bakwiye gukora neza, abona akwiye kugwa mu nzu y'Imana, arapfa. Ba missionnaire hari ubwo bigeze batekereza hejuru ye, batese uyu mugore nikazize turamushira mu ruhe rwego, baravuga ngo ni mufiyadini wa Milimani. Nguko ku butumwa bwatangiye muri karere ka ruguru. Arakoze cyane umusaza. Mwakiriye ubutumwa mu gihe kigoye, mwakiriye ubutumwa mu gihe gikomeye, aribwo abantu bakirimo bumva ijambo ry'Imana muri iriya misozi. None wewe nta mbogamizi wahuye nazo muri uko gukizwa kwawe? Urumva kuko mu nce mwari murimwo niho ubutumwa bwari bukihagera, nta mbogamizi wahuye nazo z'umuryango wanyu? Yego nari mvuze yuko hari habaye akajiji kavutsaho bita mu bijabo, kayobowe n'umushemasi bitaga Mutungo, yaje kuba n'umupasitori nyuma bitinze. Amaze rero amaze gushinga icyo kijiji, tukaza tuhamanuka turi abana, twamara gushika tukumva baririmba indirimbo, bagasoma igitabo. Bagiraga udutabo dutoya twagano, Bibiliya yari taraza, twagano akaba ariko basoma. Amaze rero umunsi umwe ndahamanukira, kuko twari haruguru yiwiwe, ndahamanukira mbashitse, wari umunsi w'iyinga bateranye, numva aravuze ngo mbere na mbere hariho jambo, kandi uwo jambo yari Imana, nta kirabaho byose ni wabiremye. Numva icyo kintu kibaye gishasha mu buzima bwanje. Nari nkiri umwana mutoya, terega habaho Imana, ubu tubaho haba Imana tutazi, ba data bataratubwira. Data uwo nguwo tabubwa burangi yarazi guterekera cyane, ibyo bita guterekera. Ni ukuvuga ngo uvuka mu muryango w'abantu baterekeraga? Yego twabanye nawe aterekera. Noneho uratubwira uburyo wabyikuyemwo bigakunda nizo mbogamizi? Yego naho niho nahereye. Amaze rero ubwo data yaraterekeraga, data yarabandwaga, mama nawe yari yarumvise ubutumwa bwiza abuheshejwe nuko musaza we umugabo bita Segapara yari yarabwakiriye. Ariko rero nta kuntu yo kwemeye kububamwo, kuko data yari intare yo mwishe. Ariko rero ubwo ngeze kwa Mutungwa, numva ubutumwa bwiza, numvise ubutumwa bwiza rero kubyihuta. Nari mfite agaheko mu ijosi, bagahambirizaga inondwe, umugozi w'urunondwe. Yari umugozi ukomeye cyane nk'ikamba burayi. Urunondwe ndawubona. Yari ikamba burayi pe, kandi bagahambira begereje ijosi kugira ngo umwana atazacishamo intoki gutya akagakuramo akagaca. Niso mpigise numva bavuga? Oya rwari nk'urukingo, rwari urukingo rukingira umwana abarozi. Nari ngafite pe. Amaze rero ngo mpateranire, dusohotse hanze mbona abandi bana ko baranseka cyane, batese wowe uracyambaye bene ibyo ngibyo. Numva birambabaje kuba mfite ako kantu. Nzamusengeze haruguru ntaha, niyumva ko ako kantu katungumaho, mbita ninjizamo intoki ngoresha imbaraga zose, ndagaca, ngaciye nama ngajugunya karinjira mu kabira efu. Na data ndazoja gusa ugashakira ntazakabona, ndakajugunya rero. Maze kwajugunya nshitsi muyambajije aho kagiye, ndamubwira ngo sinamenye igihe kahanuse, naje sinzi yo karuye. Biramubabaza cyane kuko rwari urukingo. Ahamagaye wari warakanshizeho yari umugabo dogiteri we witwaga Mata Mamba. Yari dogiteri cyangwa yari umupfumu we? Yego ni wari dogiteri ukurikirana iby'ubuzima bwe. Nuko rero
ngo buke araza ashaka kuza kuntegurira kandi ndanga ngo ajye kunshi ibyo bitaga indasago bazicaga mu mutima bakazica mu bitugu bakazica mu mbavu. Izo ndasago rero zari zitaraza babacishaga iki ibiharo bacyashije ibiharo nuko nambaye akagasimisi nari kukwereka ibimenyetso byazo bumwe buraha ubundi buraha ubundi buraha n'ubundi buraha mu bitugu ndabufite mfite iharama yabo badogiteri babanaga na ba data bindiho amaze rero ubwo ngubwo ni harama z'imirimo ya gipagani yego ubwo rero mpita numva mu mutima nkeneye kwakira Yesu, numva kazamanuka gato akanimira ariko yaragira inka twara yari nkinkewa nkanyuruhuka kigendera aho basenga. Uko niko byameraga ngo buce turagiranye nawe nza kumubaza igitekerezo kandi numvise nkwiye kugitambuza. Nza kumubaza twicaranye amaze gutemera inki z'imigano hari muci, nza kumubaza nti se ariko umuntu yabaye hati. Ubwo wari ufite nk'imyaka ingahe kugira ngo urinduke umusaza w'ico gihe n'uburangi bagiraga ngo umubaze ngo se umuntu yabaye hati? Yego nari mfite nk'imyaka nk'itandatu ico gihe. Yari inshuti yanje nari umwana umwe yaramaze gupfusha abandi babiri ari jewe turi kumwe, akanegera cyane kandi yari yarashatse mu zabukure nta gihe yo mere nabi cyane, ariko ndababwiye uko byagenze kuko nari numvise Yeremiya Mutungwa avuga ngo umuntu yaremwe n'Imana. Nza kumubaza nti umuntu yabaye hate papa? Arambwira ngo yaremwe n'Imana. Tese iyo Mana yamuremye ibahehe? Nuko niko namubajije. Yumva rero nzanye ibibazo bikomeye cyane, amfata mu mutwe gutya aratsindagira ngo iki gica uzakagura. Nako kandi yakoreshe riba cyane n'ikinyarwanda sinzi. Uzakagura niko kuvuga ngo uzazana gobwe se? Nko gusara rero niko gusara uzosara ningako yashaka kuvuga uzokagura. Mpita mbireka ariko ngira ngo none yabimpishe, ariko nyuma yaho amaze kubimenyera cyane menya yuko nari mubaje ikibazo atubonera igisubizo, ahitamwo kuncaha kugira ngo ndekere aho. Nawe rero kugira ngo amenye uko Imana iba na n'uyu munsi abantu barabika bikabarusha kanswe udatu ngo wari umupfu wakoranaga n'abapfumu aribo yemera. Ico nico cya naho nahereye rero. Nyuma yabwo nkomeza ibyo ugusengana n'abandi. Mama yari umuntu wavukaga mu muryango wakiriye ubutumwa mbere. Ise yitwaga Kabatama, umuhungu we yitwaga Segapara. Nk'igihe yabaga mu bijombo natwe tuba aho bita mu Cyakira mu bijabo rero yagera iwabo.